Florence Rwabahima urukuro bugabe bw'abazari so mwihanga kandi abiroho DHA bwa district ya Kanungu nagira ngo abazari hamwe n'abashaho binekundo mu gwabo bakakorana umutima gumwe. Meeting zone zindagiremo za health message negira ngo nurses and midwives that providing 85% of health services. There abandi bakora how many percent? Only 15. Kashati tukabatatu mshare y'abandi batunga. Muhumure twatanise tugambe kimwe tumanye cyito kitwenda. Rwabahima yongire yahigaba mu mbazara sabar kwanga kutaho mu kigombe cyo kurwanira ubugabe bwabo ari kubasha bo kureba ngo bakitahamo bakamanya ubugabe bwabo. Nansi n'abazarisi mukatina kuzo mu union. Yet union has 3 objectives: advocate, bargain, and lobby. Wabo tarobi njire nansing karungi nimwe mwena position ezimuru bagenzi bitu bona other disciplines bona niwenda batoro batere batindure dustbin. Bamomba zarisa hamwe n'abashaho kurwo mu district ya Kanungu hine bagambire kandi bakasima Canon Florence. Ati wenda kuza kulanda muzika sabari ya kunywa asoyero cyangwa transfer zija ya pesa muri bashara sister nanta kusimire linda nanta kugambiko bigango cyangwire akakwereka techi neti oshanga abantu bati so abantu bakaba barakora kureba ngo ibintu byaguma bite. Omugandi Mayor Kamurkuteso mnyishenjoro wishaza rya Mwenge South Otorinwe district ya Chenjojo arjire yahiga abantu kucendeza hakuhinga bicoro kugira ngo amana bagataha kuhinga omwani kandi byabagambira hakutongozo kugabira abantu embubo z'omwani ezurkurenge mitwaro 20. Abantu baitu bakozi muno bamazire emyaka nibalime bicoli baitu tubeine kibakurihamu kugobora kutaito obunaku nibweyongera kora sente kwetaga magezi kumanya bwaki nikora business yenu ndarukora business yenu. So campaign imaze nimbagambira ngo muhika yo mwani noihamu milioni zawe 25 kandi muhika yebicoli uborabo rweine muno noihamu emtwara yawe kinani. Ehureje genderire kureba ngo haza kwe myaka 5 babe bagabira embibo miliyoni 5 z'omwani omur Mwenge South. Target yetu to expanding akola season yera yongera heyenjure nyingi kwa mwenda tugaba ensigeta hansi emtwaro 15 no biraba bitu 10 ago asatu bulika ebitu 10 bulika oja kwenye ntasha ya milioni 3 oyero kugaba omwani Kamurkutesa hona naenda kugaba n'enkoko hamwe n'empunu omubanta batine mataka mahango. Ebintu byone bitwaraganiza abantu tuli mu karuru ntusera karuru hati atandikire kubikiriza ekyo kururaho niyo project yo mwani cyonka nkabembeze tuginanuzibwa kusobora abantu baitu uzimwe mbebu zitakutandikisibwa na abantu abake cyonka buli season kandi buli mwaka. Amakora gagasha kwa Dan Basibye na Daniel Bingana.